Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yongera kugaragaza ko abantu babuze amazi mu kwa karindwi ku itariki zisaga 15. WASAC ivuga yuko ibigega bigemura mu mujyi wa Kigali, ndavuga ibitembo bituruka mu Nzove, byari byaraturitse ndetse n'amasoko bakuragamo amazi amwe na hamwe yari yarakamye bitewe n'uko izuba ryarimo ryaka ari ryinshi. Ariko WASAC ikaba isezeranya abanyarwanda ko batazongera kubura amazi. Ubwo WASAC yongereye ibigega cyangwa yatangiye kubaka ibigega mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. Ubwo Rusororo hari kubakwa ibigega, Kanombe hari kubakwa ibigega, Kabeza hari kubakwa ibigega, Nyabugogo barimo barahubaka ibigega. Bivuze yuko rero amazi mu mujyi wa Kigali ubu ngubu ni yose, bivuze ko ntago bazongera kubura amazi kundi. WASAC ivuga yuko abantu bafite ibigega bakwiye kujya babivomera hakiri kare, kubera yuko muri iki gihe bari kwagura amazi azajya agenda abura iminota mike yongere agaruke. WASAC iri kongera kwisegura ku banyarwanda cyangwa ku bakiriya bayo, ivuga yuko imbogamizi yabayeho ubu ngo barimo bayikemura cyangwa ereri yabayeho barimo bayikuramo. Umuteka makuru yacu tuyerekeze ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. REG igaragaza yuko abantu bari gucana umuriro w'amashanyarazi binyuranyije n'amategeko, ubwo bafata insinga bakazicurika bagacanira ubuntu. Aba bantu nibafatwa bazahanwa by'intangarugero, ubwo bazamburwa amakashi power bakabakuriraho umuriro burundu. Rero ikaba isaba abanyarwanda bose kujya bacana umuriro ndetse uturutse muri kashi power. Ubwo bavuga yuko abantu baza bakayobereza insinga bishobora gutuma inzu ifatwa n'inkongi y'umuriro. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu twerekeze ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC igaragaza yuko abantu babuze amazi ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi yongeye kubiseguraho, ibabwira yuko amazi atazongera kubura mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko WASAC yatangiye kongera ibigega hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo niyo amazi azajye akama ariko mu bigega azajye aba arimo. Bivuze yuko rero yongera kwibutsa abantu batarishyura amazi ko bakwishyura amazi hakiri kare kugira ngo amafaranga yabo ajye mu bikorwa remezo, kugira ngo abanyarwanda batazongera kubura amazi. Hari umuturage utuye mu murenge wa Kanombe agaragaza yuko yavomye amazi mu gishanga mu kwezi kwa karindwi, mu gihe amazi yari yarabuze, ariko kugerana n'ubu ngubu abana be bakaba bagirwaye gripe ndetse n'ibicurane, ndetse bikaba byaranze gukira bitewe n'amazi bavomye mu gishanga. Rero uno muturage akaba yarashakaga kurega ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC, ariko WASAC ntabwo ariyo yamwohereje kuvoma aya mazi, niyo wari wihitiyemo amahitamo yiwe ajya kuvoma ano mazi. Agaragaza yuko rero aya mazi yamusigiye indwara, kandi izi ndwara zikaba zaranze gukira, kandi akavuga yuko nta bushobozi afite bwo kuba yajya kwivuza. Bisobanuye yuko rero uyu muturage nawe n'ibyiwe ntago bisobanutse, kuvuga ko nta bushobozi afite. Ese ubundi ubu ngubu yari afite ubushobozi bwo kwishyura amazi? Ibi turaza kubigarukaho ku kiganiro tugirana n'abaturage, atwereke imbogamizi ano mazi yamuteye. Ese izi ndwara zidakira zirimo gripe ndetse n'inkorora byateye koko n'ano mazi? Bivuze ngo turaza kubigarukaho mu kiganiro tugirana n'abaturage. Reka tunyarukire ku muturage utuye mu karere ka Nyamagabe, aho uyu muturage agaragaza yuko nawe yahuye n'ibiza cyangwa ibiza byamusenyeye inzu. Akaba arimo asaba ubuyobozi bw'umukuru w'umudugudu bwifashishije n'umukuru w'umutekano, ubwo bavuga yuko bamufasha bagakoresha umuganda rusange bakamwubakira, ndetse ubwo yari afite amabati yahawe n'akarere, ubwo bari baramukuye mu kabande bakamujyana mu Gahinga, ariko n'umugore agashaka gusubira mu kabande kubera ko yahakundaga cyane. Avuga yuko rero imvura yaguye ku itariki 8 mu kwezi n'ubundi kwa 8 yamusenyeye inzu ndetse ikamusiga iheruheru. Bivuga yuko asaba ubuyobozi kuba bwakoranya umuganda noneho bakamwubakira. Ubu ngubu akaba yavuye kwizima.
bisobanuye ko rero uyu muturage niwe wizize. Ndagira ngo mbanze masobanuriro gatoya kugira ngo musobanukirwe. Uyu muturage umudugudu wafashe umwanzuro ndetse n'akagari, abantu bose bari batuye mu manegeka barabimura babakura mu kabande babajyana mu gahinga. Uyu muturage we arangije yigumira mu kabande, aravuga ati njye nta cyankura hano kubera ko niho hantu, niho gakondo, nta wankura aho navukiye, ibisokuru byacu niho biri. Uyu yanga kuhava. Imvura irangije igwa ari nyinshi mu kwezi kwa munani ku itariki 8, irangije inzu yabagamo ibiza birayihirika, gusa kubw'amahirwe nta muntu wigeze yipfiramo, ariko ibyo mu nzu byose byarangiritse. Bisobanuye yuko rero uyu muturage yavuye kwizima arimo asaba ubuyobozi kuba bwamufasha, ndetse akaba yava mu kano kabande akimuka akajya mu gahinga bwo mu kabande yari yateye ihema, ibyo bita shitingi, akaba ariyo yabagamo. Ariko ubu ngubu nkaba nabajije umukuru w'umudugudu mbaza ndetse n'abandi baturage, ndababwira ati se uno mumeri kubera iki yasigaye hano mu kabande? Ntago ari umumeri, ni umukecuru ushaje, niba abakecuru bavunga umutwe ku buryo udashobora kumukura ahantu atahashaka, ahubwo we kugira ngo uhamukure byashobora kukugora. Ariko akaba yavuye kwizima, akaba yari yarahawe n'amabati ndetse n'akarere kakaba kari karamuhaye amabati kugira ngo bamutuze mu gahinga ave mu kabande. Amabati akaba yarakiyafite, yari ari ku kagari, bivuze ko rero ubu ngubu akagari kagiye gutangira kumwubakira inzu yo kubamo. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwandakazi, hangana ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Thank you so much, thank you brother, mwarakoze cyane kudushyigikira, turabashimira ku bwitange bwanyu, turabashimira ku nkunga yanyu, support mudutera, nibyo byishimo muduha, natwe tubahereza amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Turaza kugaruka n'ibiganiro bitandukanye